This is smart grammar of English Academy. Right now, just you have to give your own attention once. Let us guess the meanings of words which is underlined words. Right? The meanings of what? The meanings of the underlined words. Preservation. Preservation of historical landmarks. Historical landmarks is essential for maintaining our heritage. Heritage ምንድነው? ቅርስ ታውቃላችሁ? ቅርስ heritage ማለት ቅርስ። historical landmarks አሁን ለምሳሌ historical ኢትዮጵያ historical landmark አላት ብዙ። አድዋን የአድዋ ቪክትሪ historical landmark ነው የራሱ። ይሄን ራሱ በደንብ ማስቀጠልና መጠበቅ ያስፈልጋል። አሁን next what preservation means? preservation ማለት ምን ማለት? preservation ማለት ምን ማለት ነው? በራሳችሁ keep keep our this cultural heritage. keep our cultural heritage ካላችሁ በቂ keep ሲሌላስ keep ብቻ ነው ይመልሱ። ሌላ ምን ይሆናል? ማን ይሆናል ሌላ? just you can tell me ማን ይሆናል? አራና ዝግጅት በቃ ስምስናው ምንድነው? keep ሌላ ምን ይሆናል? manage keep manage Yes. Number 20, restoration of the environment is essential. Is very nice. Restoration. ለምሳሌ preservation of food ታውቃላችሁ? preservation of how we can just preserve our food. ምግብ እንዴት ነው የሚጠበቀው? ንጽህና የተሞላበት ምግብ preservation of food በምን መንገድ እንደተማራችሁ ይሄንን preservation of what foods especially በፍሪጅ እናስቀምጣለን በተለያየ ነገር በማሸግ ምናምን እሱን እንታረቁ ነገር የተማራችሁ ነው። preservation as English to keep or manage ይሆናል። next one restoration ምን አላችሁት? recover its own original position. Recover to its own original position. What we call it? Restoration. Next one. We must boost the marketing strategy. We must boost our marketing strategy. Boost means what? Boost increase quantity. Increase quantity. መጨመር increase. What about number 4? The president reinforces his speech by different evidence. ማን reinforce ምንድን ነው? አልተማራችሁም? just you learn unit 7 ተማራችሁ። unit 6 ወይም unit 7 unit 6 ላይ unit 6 አድርሳችሁ okay reinforces ማለት ምን ማለት ነው? reinforces he always reinforces his speech by different evidences. reinforces ምንድን ነው የምትሉት? support strength ማጠንከር ወይም ደግሞ support strength ማጠናከሪያ የሚናገረውን ነገር ምንድን ነው የሚያደርገው? በኤቪደንስ ማለት ስሩ ኤቪደንስ he strengthens his own way of speech. strength ካላችሁ ትክክል ናችሁ። እሺ አምስተኛው ምንድን ነው? you must enhance your ways of rules and regulation. You must enhance your rules and regulation. enhance ምን ማለት ነው?
ኢንሃንስ ነው። ምንድን ነው ያልኳችሁ? ኢንክሪዝ ኢንሃንስ ሚንስ ኢንሃንስ ኢንክሪዝ ኳሊቲ ኢንክሪዝ መጨመር ኢንክሪዝ what quality not quantity increase quality. The next one የሚቀጥለውን ሲንያወራ አብረን እንያቸው።